Thank you sir, thank you. Toro lo. Ya dun thun do la. Kimi sen ku ang thek thek long pe ani agi the pe pini ang ton dam lu ma jong long. La pula tho hawar. La pu hawar pe lo ke ang kyong dong atum. BJP phai ani agi the join ne. Mane efficiency pan ani agi the join ne pini bang so army mane pini bang army dak ma joining nanga join dun bang so athi PNC pini bang so prom bi lo la si bang so prom lo pini CM sar MP sa benteng lo ang kon council abang pu bang pi benteng lo pini daga to no nanga join ni bang benteng lo mane pini bang so mai an pini benteng wo pu ja pini bang so mai lo nanga to no aran ko na phata pini li local MC hoi pe nang tu phang ninga ko pe nang teng pe lo ta dong ni pini bang so Bokora me hoy la posi padian de los que pini que denga mai welcome address ke ni lang thana sing kon kolo karo mas fesa banke ring hom hom ko thako man suri ni ra man bharat hom thako ni sida e PSLC la ben congress COC BJP lo ini abang ke na kisojul Tua kamalong ke, dak la phai nang piaten ke bang suri sira, proxy apat, ya bang ke bang hori sira, chokera proxy lo, amat, kola bang kita bang gay konon dari konon, tuh kita konis nang kola bang kita ini, angum piaten bang suri sira bang hal proxy sira apat, EPSL CTO pensi. BJP muncul kampung, kampung penabdi, kalau ada dikoi terang ada ke bersama dikoi terang ada, bang Sri ketong apa ya, yang dia ada ke bang Sri ketong, ada kami PSLC penjio pen, si BJP muncul kampung, nasi itu mungkin pasti lo, apaan ke PSLC itu mungkin kipi, dia thal Ipu gani itu mana connection. Amor sing jiso ke agera phila ke hembal kalam na ninge unde ninge ka hai he ninge ka thakhe. Nasi non thekma theke ma chipe klanglo. Dia langri article tu fulfure na get ninge ka ke bagna ne DC office lo ninge ka ni. Nane yar office lo memorandum pida ka ni. Nane council lo ninge ka ni. Nane dia kali good dia long alang li prime minister home minister defense minister ministers ke doan MPs ke doan tu ma thing si alang li njem na tu social media lo thakam nasi nan ta kalila impact lo le pot ami an kon PMA bai hemlo na tu sri thong ke phimle la na ye lo non ni tu prajin pe la kami lem ko jo ke tan thai lo la sofia ko dode la si lagi sira suri thong ke ra choksi phai ko alang li Central government fund pana hum nang kiname lo lan ta kalina yalang le de karbiang le karbiang karen ke le liarong bola asila karen ke pele jia phan alang li central power minister ben chiki khan ben pp sai kuri itti ko satanka passing son se dona kam claim pon no ke joy pensi alang li free connection alang li phan alang li claim pon lai kam jai ka claim la pengena do la ini tuh cini lo, ajar di Iqli pel ada di Pura Sani railway station lo sana. Kita alang li Bori pen, railway minister lo kan, Cingki Jethan pen, alang li Othi pen, alang li ko, dak di Pura railway station dame, dak Rasani kesan. Lan dak kalila, dia alang li bill ke place, article 244A, dia lah Sultan Master bill, alang li speaker van PL, speaker van PSC, lah so bill. Parlimen long na nang chingwai pinang yipu komane ay tiklem long len bilang mati kasi
Sulahai asal ini kem lo, tapi ke development akam itu macam lo, lempon bom lo, tapi ke jaga tharar phanga coban asal yang dengan si, ucini si, ini ke orang tu macam ke alang tu PSL season cewek tu cewek ni, BJP along macam apa? Nah tu along tina cini lihat tu cing thom son, dah suri ke thom, do apa tu, suri ini dah baru pok apa, ada dia buat lo suri thom. Surinya farok ho gaya tumi anarbi ke jangan tara tum ke du tip pensi BJP long na chupra pun ini ke arbi jangan lo puno dam dilo puno IPP কোৱা মতে সোলাৰ প্ৰজেক্ট উইথড্ৰ কৰি লোৱা হৈছে এডিবি এটো কিমান সত্য কথা তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো নিবিচাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালী 1000 পৰিয়াল ইয়াৰ সংস্থাপন পাব 1000 যুৱক যুৱতীয়ে নিবনুৱা সমস্যা পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত 1000 পৰিয়ালে চাকৰি পাব এই চাকৰিতে বঞ্চিত হৈছে এতিয়া সেইটো কোনে এইটো দায়িত্ব ল'ব এতিয়া যে কথা তাৰ মানুহবিলাকৰ যিমানখিনি সেই গাঁৱৰ এৰিয়া আছে যিমানখিনি চুবুৰী আছে তাৰ মানুহবিলাকক ফ্ৰী কানেকশ্যন দিম বুলি MOU চাইন কৰা হৈছে বিনামূলীয়া তেওঁলোকক কাৰেণ্ট দিয়া হ'ব টকা পইচা দিব নালাগে লগতে ওচৰত পাজৰে যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে ব্লেক টপিং ৰাস্তা বনাই দিম বুলি কৈছে আৰু তাৰ যিমানখিনি তাৰ স্কুল আছে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন তাত দিয়া হ'ব বুলি কৈছে গতিকে সেইবিলাকৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেণ্ট কামটো তেওঁলোকে বিচাৰে আপোনালোকে জানে যে জেআইঘাটাটো ফ্লাইঅভাৰ ইয়াত বনালে গৰম বেছি হ'ব সৈনিক স্কুল হ'লে ইয়াতো আৰ্মি এৰিয়াত কৰিব চ'লাৰ প্ৰজেক্ট আহিলে সেইটোতো বেয়া